U poslednjih 10 dana značajno se povećao broj i kontrolnih i prvih pregleda u COVID ambulanti. Od 80 pa do više od 100 osoba svakodnevno zatraži medicinsku pomoć. U poslednje vrijeme imamo dosta mlađih osoba koje su zaražene koronavirusom. Ja bi sad, da ne ulazim u razloge, ali najvjerojatnije je nepridržavanje epidemioloških mjera koje je propisao Krizni štab Republike Srbije. A svi znamo koje su i ovim putem ponovo apelujem da se pridržavamo svih tih mjera, da bi olakšali i sebi i svim oko nas, a i nama zdravstvenim radnicima. Naime, svakodnevno nošenje maski, držanje distanci, izbjegavanje svih skupova i veće okupljanje. To je ono što bismo svi trebali da se pridržavamo i da budemo svjesni da nam to može naškoditi kako nama, tako i našim bližnjima. Uporedo sa pregledima u COVID ambulanti, medicinski radnici angažovani su i na imunizaciji stanovništva. Vakcinacija jednom od 4 dostupne vakcine, osim u opštoj medicini Doma zdravlja, sprovodi se i u zdravstvenoj stanici u Brodarevu. Dato je ukupno 11.000 doza vakcina, od toga oko 4.500 je revakcinisano, znači potpuno imunizovano. Što se tiče kliničke slike, posle pitate me za kliničku sliku koja, ako se pacijent posle toga zarazi, to se obično dešava kad se ponovno ne ispoštuju one epidemiološke mjere i preporuke koje nam daju epidemiolozi. Inače, svi oni koji se razbole posle vakcine, to su blage kliničke slike, tako da i ovim putem ponovo apelujemo da se što više sugrađana prijavi za vakcine. Medicinski timovi angažovani su i na imunizaciji na terenu, kod invalidnih osoba, koje posećuju prema spiskovima koje dobijaju iz Instituta Batut. I oni koji su se prijavili, a nepokretni su i nemaju mogućnost da dođu, moraju se strpiti. Mi ćemo doći, ali ne možemo da odgovorimo svim zahtevima i ovim putem molim ljude koji su pokretni, koji mogu da dođu, da ne zloupotrebljavaju, da se ne prijavljuju kao nepokretni i da nam olakšaju, a ne otežavaju u ovoj situaciji. Pacijenti sa težom kliničkom slikom, a koji čekaju rezultate testa, smeštaju se u izolaciono odeljenje Prijepoljske opšte bolnice, dok se pacijenti sa pozitivnim nalazom hospitalizuju u COVID bolnici u Priboju ili u zdravstvenom centru Užice.